Kap nga coach, kalangay Sister Judy, Marlene, thank you Lord Jesus. May isang mau, iman lukay kami, may isang watch, iman eugiyang kachail, tuwan kasong palan, Mahwin maganwiyawinan, achail Madamadau. Okay, Mahwinan nan Madamadau. Kami lalama, Mahwin maganwiyawinan Madamadau, the pain magchakan, uya palpalian maganmimima, again, okay back kachakan kosanete magchaban, manokela, kay isolar ban, matawa, isolar ban, chaman-chaman, iban, makala, ab, agan purang purata. Hallelujah. Ari, iman agischa, share, mapitata, kosong palan, kachailan, asa, na child tupson, the dog, the asa palian, Mahwin maganwiyawanan, at siya Madamadau. Hallelujah. Okay, nambukan episodes, ira laut wano, ira chikay sakrayaw, kakakin chikita ng rampungka, episodes ira laut wano, ira chikay sakrayaw. Ekos kasi yawa sa, for we are not wrestling with flesh and blood. Okay, chay suchawiya, Mahwin yang dawiya pepe yang, ya utukuan siya. Imekos kasi yawa sa. Chay suchawiya Mahwin yang utukuan siya, with physical opponents that we Mahwin mapalia pa siya aramas so kay ten, but against the dispositions, against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly sphere. Okay? Aryagas ko siya wasame imak siya malangkan Mahwin yang imak siya kan malampalian yayingen kan glory Jesus. Okay, nganan chapel magsiyakan wiya Mahwin yang nanran koros arime man kichan ya eugubana may sangat pueki bakchocho kachakak pelmoitang Christ na nachamaur. Kik chaka kuya mamaurang kauno apo stil Mahwin nan Madamadau stil kuya men karamp ang nanachamauri so lang arya ko sang palang kichak chana sa kayuk chana sa magchascho pepeyang aramas kay teke na chay mun chichi aramas kay teke ni magchapan Mahwin yang apnan ran koros miya Mahwin wiya ure chay. Okay, kacau ya Mahwin yang ngen, kacau ya pepe yang ngen ari, magcasu caban ni sapal, casu caban mama orang kau no Christ capa saneta camor, capil su cakap Mahwin, mapetata Mahwin en palengen, pueking ngeneo, ngenen Christ, maka kalaweti Mahwin watch, maka paweti tatawakan chapel, tatawakan setan, esu cakaun tes cumna na camor. Okay, pamporang watak ni sakrayawa. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Okay? Evil rulers magchamalan bebeyang. Okay? Authorities of the unseen world. Against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Hallelujah. Okay? Nasong siya matawa, evil rulers. Irail mo yung kakaon. Irail, evil spirit kan. Kaon ko ay magtsakan malan. Uya Mahwin yang. Okay? Authorities of the unseen world. Chala sa mga authority, ay sa mga pong yung kowe. Irma uya kakaon. Kakaon, the unseen world. Okay? Against mighty powers in the dark world. Okay, manamanan ni nan rocho-roch. And against evil spirits in the heavenly places. Oh, praise the Lord. Take kay makanan mapuksaraw kasalayang katsa. Okay, yamu manatyakan Mahwin nan balingen. Ari, dami man focus ang may man watong katsa.
battle me kung uyawin na ja Madamadau. Kachana ne osame filled in Mahwin te wasan Mahwin yeyinan mga cha. Yeyinan na cha Madamadau. Pwede acha Madamadau kolpana sang koros me kacha keitola le sang niya cha chikichikota. Hallelujah. Sang niya cha chikichikota iwasame ya acha filled te acha me koros storti koti yang na cha Madamadau. Maka mia area na cha malial me kolpana. Okay, tuwa chaksin chipin ng computer tuwa cha magamina ni cha telephone magabanggan ko kuwayo nanam storage capturer sang koras mauyawi years ago kabang ko abanggan mimio prang kachaman genuk kay tuwa cha ranach 2 years ago tama uyawi momon na cha Madamadau pwegi niya cha chikichik kota songkan mauyawi na cha more kachamachaman beran kan okay kachamachaman memories maka makaparanangok at the same time kabil chamachaman kain sing suat kan kaloy sang niyang chikichik kota. Hallelujah. Ori ako sombal magchaman sosa palianta sosa kalaweti akoy acha memoran rana kan acha mokit kan acha wiya kan kaban puriya mo ikitama kabil kan wiya ki songko kaya po kusang ni acha socha asa palianta sangan Madamadau kan machangalar na cha Madamadau okay mamimilar na cha Madamadau nan ng Korean Orange kay kabil kagang chingiti bang watagang siya ng Korean Orange era laut isa kara chikichik bayo lalimao kay pwede ekos ko siya wasa kachabananane kachana sa tear down the strongholds klang strongholds tuwacha area yo mesetan tatongi me ken koltiang kacha nan bondage okay again kachana no sa mesetan utan is a liar ilikaman is a liar ari ban chapcha kachaman kinuka plan kan and take time when we at a plan wow okay plan wow when slowly as you can purur apa ban slowly when kak kiki yang kisin Madamadau okay negative thoughts Madamadau me likam Madamadau me sopong kiyangok suspicions okay magkakakpin matawayang kasulikilik kiyangok doubt kasal kiyangok masak kiyangok wondering kiyangok can reason imoman nanachail Madamadau akin kuya kikita song puka or kichanane asa wiya pa na chaban Mahwin yang te wiya pa na chaban kalaweti wiya pa na chaban beyang song kan me mimi yan na cha Madamadau puyan kak kiye isangan kak kamakale isang kay pwede kichater wiya mamor ab aniki kasal chater wiya papa kauno wiya kapakapang kauno ab terake reasoning okay teraki tebil ayan ki chokokonan masak song buka koros akan gosang niya chay lumunchichi akan pichi kichayl pwe kita kichaylan ter salatok lamelen kichaylan ter kana tapaweti witing kanan ran koros. Hallelujah. Ori kichana sa tear down kichan kawela strongholds na neria yo na Madamadau me tuacha ikisin wasaw meseta na sa mabanggang ko to ikin bichi okay mabanggo to ikin tatonki glory Jesus so yung watakang siya ng Korean Orange Asak okay melaw pilinchingiti ng moran puka Korean Orange Asak irachichik payo lelemaw. Hallelujah. Mama sani wasata na payo lelemaw. We use God's mighty weapons, not worldly weapons,
to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Okay? Akatkatitiyan wasa wasama kachaban kakocha the donkey, God's mighty weapons. Okay? Sabulman coach. Okay. Tupson Mahwin, the man Mahwin me kauno kiyang kacha. Each magchaban kak the donkey bukchang kak kalawedi to knock down the strongholds of human reasoning. Okay? But weapon makauno kiyang kacha. Icha magchakak tatong kapag siyang kakpalian kachapel. Okay, kayo mangpurang chaka chaman kan kacha. Intan ng kapan ba. Kachawiya Mahwin and balingen. Chana na sa Mahwin watch. Kachang kan kakalaweti. Achay munchi setan. Setan ngen. Kasyakak palian ki paluara chaka. Kachaban palian ki palingan niya. Oriyamuan may sucha may dang Christ ay more, Jesus Christ sucha pasa na ay more, ayaw mo na ibangkak pain na palingen po yan kalusi chapel. Or kayon kak, Christ na pasa na ita more. Ang so mag Christ sucha pasa na more, at siya mamor, kachaw yung mamor nan, ang seta na pali. Kaya siya pilno, siya katarap kan kachaw po yung kita siya nature, kachaw yung mamor kamorin sampa. Kachaman ko sa yacha mo ko sa Yahweh. Kachaman painat siya painat. Kachaman imunji kailok. So siya makakaon ka siya. Pain ka siya. Okay mo, iyan seta na palo mo kanin. At siya bil kot-kotraway ka siya pa. Kachawiya kapkapayata ana pa. De kapkapayata kingdom. Awiya pa kan. Ari, kachan kakalaweti. O pito isang o terwi wiyatama nan kingdom of darkness ken wiya kachaka kocha kalaweti te kapayata okay niya isaw me Christ panute pasaneta chamor akchabang kak pilpay palingen chabang kak kalaweti setan po ingen ngen madulang kalaweti hallelujah arima wasawi koskosaya me bayo. We use God's mighty weapons. Okay, chaban the donkey cha. Okay, sapol man kauna men pay. Not worldly weapons to knock down the strongholds. Just kak the donkey. Tipson Mahwin, the tipson pain sampa. Pokshan kak kalawegi di the kawegila. Songkan stronghold. Songkan me changalar karampa achamamor of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Okay? We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Glory Jesus. Bilal na child bon masukan. Kay dame ana panaramas dame kachailan lahat dame child mi milale icha magchabang kakalawe kiti yeyi kauno. Amen. Niya siya pa nasa tatongki men Mahwin kan de men balian kan makosang ren kauno. Glory Jesus. So imen kakilakakan kicha may sangach me kicha kak salatok sang strongholds the song kan machangalar na Madamadau. Tama karetakan mimiyo prong porta. Tama kan wiwiyaki chamen kalwache ay maurin solang. Okay? So kayo kicha na neosa magkicha miminan Mahwin ran koros. Okay, ran koros menta makawasa te kasasa ran koros. Yamuna momon acham nan Mahwin na chi makareta ranach ikakana ikakosanete me ishban moy tata okay nganan setan and bichiyati ikakosanete me ban limpa ko ang aramas ranach ala kapil singkay lokotor ikilangan siya lapo kotong-kotong gitar chamantar tame uyang yaran chiyo okay isongan Mahwin ka magcha susubay ran koros hallelujah or koyok chana na koyok na sama ka miminan Mahwin okay ran koros es chito pa na cha tama ka uya melan kodro kamiminan Mahwin nan Mahwin kan pilata may pang uya mamaw tama kapoyata inangan balwarayach. Glory Jesus. Kay koryaw siya na sa isma kicha Mahwin yang
ismak chow ye pepeyang acha enemy ye setan keleo so gamiminan Mahwin koryaw ismak Mahwin yang setan. Okay, our enemy is Satan. Kosilu kchanana asama acha Madamadau. The mind is the battlefield. Acha Madamadau ye wasama wasan Mahwin. Okay, kchanana asama acha Madamadau wasan Mahwin. Glory Jesus. Kabayo kowa son Mahwin man ngoy son Mahwin man kchanana asayang man acha imunchichio aken kona patata uyata uyapan abang koto kalusi kicha the peyang kicha kicha nane asama kayo acha imunchichi setan namin bane cha imabuksaraw masani okay ka pawetiar ka kaun amin bane tama kartak chakin lose ma ami bahane cha tama kartak chakin lose me yayan so ma hana pa chakin uter kaun kay kapwang kamen lungor kay ka kailok tar ka kau munchi chitar am kosay kan ko wala ramas Mahwin ka magkachawi ami melala ari kachanane asa yang mana chay munchichiyo akan we ada a strategy we up the okay dame kan we up when kakalaway di aramas or understanding one ana kasampalan mimerecha glory Jesus amen hallelujah okay ari ang ut kacha anane asa yang mana chaban balian Kini acha asama kacha miminan Mahwin neo acha imunchichi setan acha wasan Mahwin na acha Madamadau kay chapilanane asa yang mumuin setan akan plan mau kan megan plan kan kaya plan mau kay mo plan kan wana akan take time puen planeta puen koton kalaway kichati okay ori kacha nane asa is kacha ren Christ mamasani Glory Jesus. Kayon weapon may man kakilakakin kichamak chana na tatong kita kayon nom tupson Mahwin kay pagan kalaweti wetingin chapel kan yeyi masanan coach manay son ralaut walu rachikich silisa kayo lel silisa kriyaw masani if you abide in my word, hold fast to my teachings, and live in accordance with them, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? Kasampalan wasan din tamakchaban. Patong sapol mamasan. Koleti. Okay? Sapol makawait kan. Mamurki. Kapayata. Autapan sapol Mahsen at nakachawutang wiya melalan sapol machon patak ako'y di sangat ay so magchaban tete kila memelalo bang kasalataki kichala memelalo yeyi masa ng coach ay so magchaban tete kila autapan masa ng coach wewe kita makaw na mamasani memelalo bang kasalataki kichala Kachapil bahin salatak la na nacha Madamadau. Okay? Memelalo ye Jesus Christ. Ay so magchapan patang po Jesus Christ ye masano. Imapuksaraw masanin ang so neweo. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus Christ masanang coach. Ariyan so magchapan asa tatangki. Chonga ay so koros masano and uyamimerecha. Akchabang kakananan Mahwin and pawedi dama kan kotrapo na nacha Madamadau. Chamachaman the battlefield is your mind. Okay? Nacha Madamadau kan store tiren mekoch. Makabilaw ter popo ter aga chamachaman niyam sombar wanoa pa. Song mo yaw yangok niyam sombar lemao. Okay? Akan apata. Akan wato ising suat.
akan wato kailok, akan wato ya bay kasal, tama kareta, Lord why, takamoit kita, chakanut blame kauno, chakin sopa yang kauno, song ki yang kauno, ori song puka tama bangkak, kawalia kap pilana cha Madamadau, tama bangkak peweti, song kan ma chay munchichi magcharonger, akan wiya plan wow, kaya plan wow kasan neti wiya pa, puyan koton kan ya Mahwin kiyang kacha. Imakan kiyang kacha negative thoughts. Imakan kiyang kacha fear. Masak. Imakan kiyang kacha reasoning. Okay? Makaw na masan ima pilmiyay reasoning. Menasa why. Tama kareta. Okay? Reasoning so chaka kau dacha accept. Tama grace. Men kopung kita men ko kita lana na cha maur. Imakan kiyang kacha sang puka koros pay kasal doubt. Okay? Kiyang kacha wondering. Hallelujah. Inganan achay mon chichi makan. Or kayo pagchan kak Mahwin ne palingen kachana ne nature tupson Mahwin mayayi masa ng coach. Hallelujah. Kachana na masa ng coach. Okay? Masa ng coach pangkasalata kikichala. Pilpuk saraw masa niyang kacha. Nan Matthew riyay sakbayo. Irachikchik sili saklamaw. Nan lang o samba pan sorala. Masa ng coach. Asucha pan sorala. Imak chana ne ka may coach may eternal. May coach may pachapach. May coach magchawa sa. May asucha pan. It's temporary. Hallelujah. Masa ng coach is permanent. May koros nan lang sampa. Auta pa bahin sorala. Masa ng coach. Asucha bahin sorala. Hallelujah. Arakchana na masa ng coach po imaban sa wasay kicha. Glory to Jesus. Pilnani pro magchachapta wata ki pro wano isak riyawo. Eban ewut koti. Yanan ipro wano isak isu. Okay ba? Bakata. Ipro wano isak isu. Ewut masa niyang kichawasa. Kichana sa okay, the sword of the Spirit, which is the word of God. Kichana na ala. Take the sword of the Spirit. Katlasan ngana. Katlasan ngan sarawi. Yayi masa ng coach. Hallelujah. Ar komu son Mahwin man. Ngay son Mahwin man. Kichawita na nana asa. Tatang kiten miya. Na ichatip son pay. Na ichatip son Mahwin. So kayo na ichatip son Mahwin may man kakilakakin kicha. Menlaw kuliti chang. Menlaw aleta masa ng coach. Menlaw spend time nan masa ng coach. Glory to Jesus. Hallelujah. Masa ng coach ay suchabahin sorala. Masa ng coach is the truth. Magcharang rombananan son walu silisa keo silisa kriyaw. Silisa keo tanama if we abide. Okay, magchaw yo kolokol cha. Mimi cha. If we abide in the word. Okay? Kay disang isa kriyaw. Mamasa niyang kicha. Mamelalo yayi masa ng coach. O mamelalo bang kasalata kikichala. Glory Jesus. Glory Jesus. Nan ipro bayo isa kriyaw. Epil masa niyang kichame. Word of God is living and active. Masa ng coach o yamamor. Okay? O sharper than the double-edged sword. Kung sang katlas ma oriyaw. Ari magchapila nani ki masa ng coach. Tatangga masa ng coach and uyan na chamen. Mahwin. Na chamen. Balian chapel. Yamu manay ban tatangga masa ng coach and balian chapel. Balian na chay munchichi. Kayo masa ng coach pang kopong at chamor. Masa ng coach pang kakela kamposon. Masa ng coach pang kasali ang mukma iskowe. Payo sa ma achay munchichi setang kampichikan kachati. Abang watong Madamadau kay puen intaway ma sucha kachapam. Kalang ras chuka sampal kanuk. Kalang gawiyakaw. Kalang rachang asanguk niyang chik-chik.
kelang yach kelang akamata ke yukala isong kome abang kopure yang upakan chama-chaman tama kawela takamata kela maur mas imoman achay mun chichi akong koto puen maunang kacha okay kelang yach kelang ma abang kachaman genug tama ashuka kachaman genug tama kas tama sosa ayaw mo managana sota songgan me kang koto purang poluti ke purang kasam ne ke chama tamatao pue ke me ko chmak cha ko truyar ke cha ko saya kecha somehow iwasama setan aksesong ke cha na sota ya cha weakness aruta na kosong pal tama kan pati sang na wacha pa ay so magcha ko saya law sayar ya wasama ban tikya ya wasama ban ko toki chapter develop plan we had a strategy plan na bang ko don mawanang kacha or may ko saya ke iko saya we me coach may kailong ki ya chuti ke may ko saya mo kenen iyan sa seta na sa may kailong ki chuti na aban chapter kiba na a plan we apa ke pues iyan kak en kak we ma rei may shaban ma kong chuti aray na maur are isong mabang kung purong kachaman kinanay matamatao kachaman po yachmen daw yachme uyaw ay nanang kamataki yukala epichi yukati uyaw mo kaya kiyang ya stirap po yan kak kasaneti chang may aray ni shaban ma kong ising suwat la yach hallelujah okay imo manabang ko to pichi kicha nana cha matamatao aria ko sompal po imak cha nane kiyosa tatongki masa ng coach po ingka kalawe kiti chapel ingka kalawe kiti ay munchichi so sangan weapon koy aprana chipan ya ititi cha ma po one thing at a time imang kakela kayuk niyang puroy manlaw pakpasan ng puksaraw yan watak nan epsos iralaw to wano rajuchik isak riyaw epsos wano rajuchik isak isu okay nan son iralaw to walu rajuchik silisak keo silisak riyaw nomrong pung kakang kakoy ko anke ang somawan purang watak chaban chap kita okay mawanan nan matamatao o ya weapon kante yan ay jamin mawan men palian magchabang kalaway kiti at siya munchichi so ranach iucha magchabang ko saya yeyi tatong gamasa ng coach pokata masa ng coach kayane ki at siya more kajan wata masa ng coach pwede gamasa ng coach na son walo silisak rewa ima bang kasalataki kichala okay pilnan Matthew riyasak payo silisak lemaw chamachaman song correspond sura lamasa ng coach kalipso pilal setan okay Christ ang soma Christ pan coach to koryaw sok po samba okay iyan soma setan so chan setan ang kakpan the King of Kings and the Lord of Lords hallelujah ari ang soma kchaw yung mamor magchakak yung tatong gamasa ng coach pag champalian kiyo kalaweti at siya yung munchichi setan nan iprobayo irachikichik isakriyaw iprobayo isakriyaw pel koy ko inchingeti amen inchingeti ko koy ko pel watak glory to Jesus so ime men watong kicha kayo mumana chapan mawan ne palingan ni cha argi changkak mawan ne palingan cha nanek chanip saban ang so magchas shape saban okay setan mawya kakaun kicha pichi kicha anter mo itang Christ na nachamaor ari maka saikin siya mo itang Christ na namamor kachangalar na song koy me na namatamataw kasular kak pati isang nan kailo kasular kak pati isang nan sumak kasular kak pati isang tuwa siya mo na masama ka kasular kak pati isang ay nanan mamoro sos na namatamatawang sokoros karong siya mo kalungar-ngar kakailok kay kakilangan siya labo kapurator songkan at siyang alarem kaganman pito isang kaganman mak kaganman salatakla apo still we mimi na namatamataw kasyukak manokela i strongholds mo kanin okay i wasama setan kanatatang kitsa
Bukan kan kalau kita dia maur. Ari kan kak peyang takan kak salatak sang dame mimilar na Madamadau kayo Christ na nabasan niya maur. Ek chana na mo itang Jesus Christ sa maur. So makasaikin siya mo itang Christ sa maur. Imang kakila kay komoran at churiyay kambagabay. Jesus masani na soni sakpayo wano. Ngay maal, ngay mamelel, ngay maur. So siya makakulang ray sama masutya ngay. So siya Christ. Okay? Kaya na asame. Imaalan pura lang ren kauno. Glory Jesus. Kaya korosanane kabilban songan rapaki men kamawi yukala men kasalataki yukala ni song chocho ni bayan samba ni inanganutok ni eupananolo okay ni aniki song kan makakan mananiki okay ni song koros makaban rapaki pokan kak matawa ni winani song kan pokan salatak sang nandama kamilalen at temporary organ ko wala child maur okay kasiban salatak lamelan pwede kasalatak ikichaila kalep ye Jesus Christ makakasalatak ikicha hallelujah so makana na Jesus Christ na nang maur ikaklitang kamu yan mo itang Christ na nang maur kamu yung yala sa pulman coach menan so ne wi sa kriya masa ni arso akay makasamoy roposon larap kachkian rail pong and wi yala sa pulman sari akay makasamoy roposon lar hallelujah glory Jesus so ibang ya kapakapoch kakakuya kabenam kakaklukwar yang kauno kakakpakere and wi yala kauna pa ng maur kamen bitsang nan mawunan palingen makawiya mimilala kamen salatak sang ayayi nga nan Christ kalip makaksawa sa ikchail yayi maban bacon kacha okay kaya na niya asad the proper weapon to use yayi nga nan coach maban sawa sa ikcha so kakakuya kapakapoch alasang niya muyakiyang bukan uyala sa pulman coach sari Christ and count more Christ and we mamawin kan mamawin niya mamawin bebe the right weapon the right field okay the right pain ni pong kay Christ mapansa wa sa chap changak pain ni pong okay so ilugay kami kay kak so pa yang kauno mo itang Christ na namamor ko wi kautak wa sa makakin kautak yakan bukan kekilain kachukak kalep sang may pampakaram kachukak kalep and so koros makapansongan kalep setan pambichiyok pagkadeba chang may chikan and so makakin kalep kachukak kekilain and so kachan meant to be kachan bachang me chikan ponani pro isak lamau masanya chel pakon panakan chalente rutisang poi me kan uyak kakakela kay chel na chel poson kakakela kay chel poi kay chel losa ranang kao no korantor hallelujah praise the Lord so ibang kapakap kakakuyakiyam kaon Jesus kalangan ng kamoy ikabengkiyang kamoy amoy lempakang ya amo pola pon lopo puwe kitipaikan koras ranwach iwatong kamoy ay maurunsak ipakmangki ay soy charakan koras tipaikan koras may chamachaman may bilmano kalar ibonasa inchamuyo makaretipon lopo puwen pahinta tipaikan ipake kamian makakiyang yang tipaikan koras iricingata wani manay mong yang lukay kami kasamoy kami yan kachlong nanay maur uyalay kaon uyalay song kamaur kami men kawaitia buy suchaka kana nan mawun wach masucha kami kalangan ng kamakaon Jesus kamo rating nga namoy nanay maur buyan kapayata kupramoy kawaitia kalwaya sang ranwach kola namaran kaon Jesus amen kalangan ng kamakaon Jesus kapayata mong iyong koros marong sa palamamasan Lord sa uyason pawiti ko ay nintuwa ng mamasan niyang kich sarian bawa kahit yakin sarian pa setan mimipaan nech at sumunji mimipaan net sa sorokiti soy kaway sangan kalomach koros
May kay songan kiyang kich na neweuran. Sa pawetiar, sa siyapan muitata, ach maur sa pamamor ka maur makalakal. Kabinggiang kamo Lord, koros marong, nan matamataukan wasa matyangalar. Lord, matamatawan mas. Lord, matamatawan kailok. Matamatawan Lord Jesus. Song koros makaitekan kupramoy. Negative thoughts, suspicions, fear, wonders, reasoning. Lord, song iyo. Sa suroketis soy kaway numaran kaon Jesus. Kamasan niyang kich sa pandete kila memelalo pang kasalatak yalaman naman kich. And I pray, release, O Lord Jesus, that courage. Kiyang kay puiti ngay saraw kay puiti sangan kelay leo. Kay puiti inang iyo makap. Ren naman merong sa palang mamasan. And so pa yang kamoy. Sen so pa yang kamoy lukwari kamoy. Lord, mas na nasama kamoy kaleo. Makaksawa sa ikich. Kalangan ng kamoy Lord. Ikapakap kila Lord mo iyong kan matamatao kan. Kapag kila Lord man sangan ranwach, kam kachin dog, kam kaleta, kam kachin sawasa, kam kachin kamaray ni Lord, riyay kan, koros, liya kan, ola kan, sari kan, mapulupul kan, O Lord, pulnan limamoy. Salatakla, Lord Jesus, mayaw ta, iklaim katete, namara mo kaon Jesus Christ. Glory to your name, Lord Jesus. Lord, mapilmiyaman, masomaw, mamatak, miminam palwara. Lord, ikapakap kila ng glokach, indayang mo kumatak, bedoy, so champung, and kawe, so champung, and katrapa, maurwach, ikaw sug, numaran kaon Jesus Christ. Matakin nan mga, matakin ni kapete, matakin nan marmara, matakin ni ba, ni ne, indayang kumatak, bedoy numaran kaon Jesus Christ. I come against you, I bind every spirit of lies in the name of Jesus. Sangan nga nan likam koros makan pichi. Ikaw su korya yu kala namaran kaon Jesus. Kalangan ng kamo Lord. Restore, Lord, release healing power. Namara mo kaon Jesus Christ. We give you praise, give you honor. In Jesus' name, amen.